dagang di sisin marga mare ningalin tibum, padahal tibum ni anak ngalih kopi samilang ia mengasuh. Kedek ketunung bane mebalik nepukin dagang duko, jaler meleglet cawet ni ngenah dagang ni onye kutange. Tibum penertiban umum apang dagang tertib medagang, ada sembarangan medagang, ngalih tongos ani pengini. Tibum penertiban umum apang dagang tertib medagang, ada sembarangan medagang, ngalih tongos ani pengi.